mngani. Kanti awusongicocela ukuthi le date yakho naPatrick ihambe njani shame. Ebhuti wagijimela la kanje ugijimela athi ndzaba uyathi ukuthi wena wangoshela i-date yami naPatrick ngalelo langa. Kanjani mama? Patrick afike. Ngithi ngiyafika kuye la endweni ngimfonele ukuthi ukuphi. Angabamba umfana ifone. Cabanga. Nangisuke uye ngibhalela uthi sesi ngicela ungijikele shame. Angisoze angikase mina ngade ithana nama-Dracula ngoba lokhu lengikubonile kanti manje Patrick ukubone ngoba mina nawe asikahlangane. Amen. Mina ngapenda kamnanzi busa akho. Ngibekela si-perfect. Kanti kwenzakalani lapha yona Patrick? Ebhuti. Uyabona lokhu kube buhlungu kakhulu lapho ngimloyana emabhasini. Uyakhumbula ukuthi bengifakele ingqoko obusinyane? Yebabe nokeji. Singathambela lapha emabhasini. Into lebangidedela yona bandla. Ngathi bona vele ipresident kanti hey babhizi bangibuke la. Nkosi fahla khangisaha kuthi egirl uyathusa. Isona bethe ukuthi uhleke ngoba ungomoshile futhi wangomoshela umendo yathi bese ngibalile ukuthi lento ngiyoyithola vele. Wena wathi lapho bonke abantu bangitshela ukuthi sesi uyathi kuthi act ema movie nase Nigeria kuyakufanele vele ngadibona ngingile uyichile lenkulu uyayibona angiyati mara Patricia kade wengibone ngakhona dada abantu sebangichazela ngisanini indlela lengakele ngihambe kusukela emathafeni ngofika la sorry ngiyaqolisa sorry unceda kuphi ngoba phela umfana wambili sitokufunela someone else mara Patrick ngivile shem bathi uhlanya kancane la ngqondweni uveba angimade bebahleba bangani bami ngale nghlala njengoba Patrick ahlanya kancane ngqondweni wena wasubona ukuthi ungcono ungende iwitch yeLigeria maybe it's for the best, we don't know. I think maybe it's for the best. Wena awubathandi bafana bami awukaso wabathandi mina ungitshela ukuthi bengicabanga ukuthi ngiyakusida efana manje ha yebo sithandwa wrong naleyo ngeke